nyuma y'imyaka 23 washyiriweho impapuro zo kumuhiga bukware. Bwana Felicien Kabuga yafatiwe mu gihugu cy'Ubufaransa mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka. Bwana Kabuga, umunyemari ukomeye w'umunyarwanda, aregwa ibyaha bikomeye bidasaza byo gutegura no gutera inkunga ibikorwa bya jenoside yo mu 1994. Yabaye inkuru nziza ku Rwanda uhereye ku muryango Yibuka urebera inyungu z'abarokotse jenoside. Professeur Jean Pierre Dusingizemungu ni perezida w'umuryango Yibuka. cyane reka mbanze mbere kubabwira ko iyi nkuru yadushimije cyane rwose. Iyi nkuru rero ikaba ari ikimenyetso gikomeye mu gihe turi muri iyi minsi ijana twibuka jenoside yakorewe abatutsi ku buryo bw'umwihariko nk'uko mubizi. Bikaba ari ikimenyetso gikomeye kuba yafashwe kandi agafatirwa mu gihugu cy'Ubufaransa. Igihugu cy'Ubufaransa cyakunzwe kugaragaraho gukingira ikibaba abajenosideri. Ni ikimenyetso gikomeye ku butabera mpuzamahanga, kandi tukaba dushimira cyane leta y'u Rwanda yafatanije n'iriya International Residual Mechanism for Tribunals kandi ikanafatanya n'izindi nzego. Naho Bwana Johnston Businge, minisitiri w'ubutabera icyarimwe n'intumwa nkuru ya leta, we akavuga ko ifatwa rya Bwana Kabuga ari cyo yise igitego gikomeye. Iki rero ni igitego gikomeye ku butabera. Hari abanyarwanda Kabuga yakoze ibyaha bikabagiraho ingaruka ubwabo. Abanyarwanda batikiriye ahangaha, mu bateguye, mu bacuze umugambi, mu batanze inkunga ikomeye, mu bantu bazwiho kuba abacurabwenge ba jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Kabuga akekwa muri abo ngabo. Mu bantu bashakwaga, bahigwaga, bari ku rutonde rw'abahigwa ku rwego mpuzamahanga, ngira ngo ni uwa mbere. Iki rero ni igikorwa gikomeye cyane kigaragaza ubufatanye ku nzego nyinshi. Ni ikintu rero cyiza gikwiye kubera ibihugu byose, gikwiye kubera abantu bose batuye isi. Irindi jwi ryo kudukangura, ryo gukangura abantu bose batuye isi, kuvuga ngo niba ufite umuntu ukekwaho ibyaha yakoze muri jenoside yakorewe abatutsi, akaba ari mu gihugu uzi, ukaba umuza aho ari, na kandi kantu katwibutsa ngo tanga uwo muntu ajye mu butabera. Birumvikana ko iki ari ikimenyetso gikomeye, kuko kugira ngo Kabuga aba yafatiwe hariya, iyo icyo gihugu yafatiwemo kiba kitabishaka ko hafatirwa, wenda ntabujyaga kuhafatirwa. Kuba yafatiwe aho yafatiwe, hari igihugu gifite ubutegetsi, gifite inzego zitandukanye zabigizemo uruhare rukomeye. Iki rero ni ikimenyetso, ntabwo ari cy'ubufatanye gusa bwa Nonaha ngaha bumaze iminsi, ariko ni ikimenyetso cy'ubufatanye bugenda buzamuka, bugenda butera indi ntambwe. Ariko nk'uko nari ndangije kubivuga, n'indi ntumwa n'ubundi butumwa ku isi. Kugeza ubu rero Bwana Kabuga ntaraburanishwa, byitezwe ko azaburanishwa n'inkiko mpuzamahanga. Kabuga yari nimero ya mbere kubo Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari yarashyiriyeho akayabo ka miliyoni 5 z'amadolari kubagaragaza aho baherereye. Abadukurikiye ku ijwi rya Amerika nabibutsa ko turi mu kiganiro dusangira ijambo dusubiza amaso inyuma mu bikuru byaranze umwaka wa 2020 mu Rwanda. By'umwihariko turarebera hamwe uko byari byifashe muri politiki n'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane ndetse no mu butabera. Muracyumva bagira ubusa. Mu rwego rw'ubutabera kandi, nyuma yo kubona ko icyorezo COVID-19 kitoroshye, ubu hashyizweho uburyo bwo kuburanisha imanza hifashishijwe ikoranabuhanga ry'iyakure cyangwa se video conference. Icyakora rikunze kuvukamo ibibazo aho rimwe na rimwe ababuranyi bombi baba batumvikana kubera murandasi. Iri ryifashishwa mu mugambi wo gutangira ubutabera ku gihe no kugabanya ubucucike muri za kasho na gereza. Mu kwezi kwa 9 uyu mwaka nabwo Bwana Paul Rusesabagina yarafashwe azanwa mu Rwanda. Araregwa umurundo w'ibyaha 13 birimo iby'iterabwoba. Uyu wamamaye ku bwa filime Hotel Rwanda yari umuyobozi w'impuzamashyaka MRCD FLN. Mu bihe bitandukanye umutwe wa FLN wakunze kwigamba ibitero ku Rwanda byahitanye bamwe bigakomeretsa abandi, bikanatwika bikanasahura. Ifatwa ry'uyu mugabo bamwe bise ishimutwa ntiryavuzweho rumwe. Agira icyo amuvugaho, Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yasobanuye ko nta mategeko yigezaho nyangwa mu ifatwa rya Bwana Rusesabagina. Hari ikindi cya gatatu kivuze ngo ariko yageze hanate ubuke ni ikindi kibazo, ariko igisubizo cyacu cyoroshye bizamenyekana uko yageze hano. Ariko banabwira n'abantu ko ari bo banizanye, urubanza rwaba ruri hehe, rwaba ruri kurinde. Ushobora kwizana ubishaka uzi n'icyo ukora icyo ari cyo. Ushobora kwizana wabeshywe ukisanga hano. Ubu icyaha nicyo kubeshya gusa, ntabwo
ntabwo ari ikindi kibazo kuko kuva aho yavuye kugenda agera hano nta cyaha kigize gikorwa hagati aho ngaho na kimwe. Kugeza ubu Rusesabagina yahujwe mu rubanza n'abandi bantu 19 bagomba kuzatangira kuburanishwa kuva mu mpera z'ukwezi kwa mbere umwaka utaha w'2021. Barimo Major Kariksen Nsabimana bakunze kwita Sankara na Captain Herman Sengimana bahoze bavugira umutwe wa FLN. Umwe mu badepite bakomeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aherutse kwandikira Perezida Kagame asaba irekurwa rya Rusesabagina wabaga muri Amerika, ariko u Rwanda rwasubije ko ubutabera bwabo bwigenga. Umwaka wa 2020 nawo urongeye usize ibintu bitarafata umurongo uhamye mu mibanire y'u Rwanda n'u Burundi ndetse no ku mibanire y'u Rwanda na Uganda. Ibi bihugu bituranyi byakunze kurangwa no gusangira kabisi n'agahiye bishingira ku mateka. Nubwo hadutse icyorezo COVID-19 kikangiza byinshi ku isi, ntawabura kuvuga ko cyadutse n'ubusanzwe cyuka kitameze neza ku mibanire y'u Rwanda n'abaturanyi. Kigali ishinja Kampala gucumbikira abashaka kuyihungabanyiriza umutekano, Kampala nayo ikarega Kigali gushaka kuvogera ubusugire bwayo. Ni nacyo kimwe hagati ya Kigali na Gitega. Kigali ivuga ko Gitega yabaye indiri y'imitwe irwanya Kigali, mu gihe Gitega nayo itabura kwikoma Kigali kwicumbikira abashatse guhirika ubutegetsi kuva mu 2015 ubwo nyakwigendera Perezida Pierre Nkurunziza yashakaga kwiyamamariza indi manda. Ariko Perezida Kagame hagaragaza uko igihugu gihagaze yavuze ko ibibazo biri kuganirwaho hagati y'u Rwanda n'abaturanyi. Umutekano n'ububanyi n'amahanga twafatanije n'ibihugu duturanye kugerageza gukemura ibibazo by'umutekano mu karere. Turacyakomeza kugerageza uko twafatanya n'abaturanyi ibihugu bindi byo mu karere. Inzira ni nziza, hari byinshi bigenda bigerwaho, hari bitararangira neza, ariko umutekano mu gihugu hose umeze neza. Akabazo kakiriho kari mu majyepfo ku mupaka n'abaturanyi b'igihugu, abaturanyi n'abavandimwe b'igihugu cy'u Burundi. Hari ibiganiro biriho dukomeza gushakisha uburyo umutekano utahungabana uva mu baturanyi. Ngira ngo amaherezo bizabonerwa umuti. Mu burengerazuba hari DRC, Democratic Republic of Congo, nabo twafatanyije rugikubita kimara kuba impinduka y'ubuyobozi muri icyo gihugu. Ibibazo byari bihari byugarira igihugu cyacu bihungabanya umutekano, twafatanije kugenda tubishakira umuti. Byo bisa nkaho ikibazo cyaba gisigaye ari gito cyane, byinshi byagiye bikemuka. Ari mu burengerazuba nta kibazo dufite, hari ikibazo hari igihugu cy'inshuti dukorana neza, nta kibazo cy'umutekano cyaguturuka. Ari mu majyaruguru haracyari utubazo, nabwo ndibwira ko amaherezo ibibazo byaba bisigaye bizageraho bigakemuka, kuko nibwira ko iyo bigeze ku mahoro, amahoro abera buri wese aba ashaka amahoro. Ngira ngo n'abashobora kuba baturukamo ibibazo bihungabanya umutekano wacu, nabo bizaba ngombwa amaherezo ko bazabona ko dufite umutekano nabo bakawugira, ari byo twese dukwiye kuba twifuza. 2020 kandi isize Bwana Ladislas Ntaganzwa aburanishijwe harakatirwa gufungwa burundu ku byaha bya jenoside. Uyu wahoze ari burugumesitiri wa komine Nyakizu mu cyahoze ari prefegitura ya Butare, Nyaruguru ya none yari ku rutonde rw'abo Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari yarashyiriyeho igihembo cya miliyoni 5 z'amadolari kubagaragaza aho baherereye. Yafatiwe i Kongo yoherezwa i Arusha muri Tanzania bamuzana mu Rwanda. Uyu mwaka unasize urukiko rw'ubujurire rutegetse ko Bwana Lewo Mugesera akomeza gufunga ubuzima bwe bwose. Arerwa ko mu 1992 yavugiye ku kabaye ijambo ubushinjacyaha bwise rutwitsi ahamagarira abahutu kurimbura abatutsi.
Mugesera w'inzobere mu by'iyigandimi unabifitemo impamyabumenyi y'ikirenga ku rwego rwa dogitora, ibyaha aregwa ntabyemera. Akavuga ko ijambo yavugiye ku kabaya ryumviswe ukundi kandi ritangwa mu rukiko nk'ikimenyetso cyatashijwe umwimerere. Kugeza ubu nakwibutsa ko Bwana Mugesera yasabye kuzasubirishamo urubanza ku mpamvu y'isi z'akarengane. Nyuma ya Mugesera wongeye gukatirwa guhera mu buroko, kandi hari Pastor Jean Uwinkindi nawe uregwa ibyaha bya jenoside urukiko rw'ubujurire rwongeye gushimangira ko azahera mu munyururu. Uyu woherejwe n'urukiko mpuzamahanga rwashyiriweho u Rwanda yarusha muri Tanzania nawe yahise atangaza ko asubirishijemo urubanza rwe. Umwaka w'ibihumbi 2020 kandi usize Colonel Tom Byabagamba ahanishijwe imyaka 3 yiyongera ku yindi myaka 15 yahanishijwe mu rukiko rw'ubujurire. Kuri iyi nshuro Colonel Byabagamba yaregwaga icyaha cy'ubujura bwa telefone. Uyu wigeze kuba kuri itsinda ry'umutwe udasanzwe w'abasirikare barinda Perezida Kagame yakunze kumvikana atarya umunwa mu kunenga imikorere y'ubutabera bw'u Rwanda. Avuga ko intandaro y'ifungwa rye ari amasano afitanye n'abavandimwe be bahoze ari inkoramutima mu butegetsi buriho kugeza ubu batagicana uwaka nabwo. Barimo mukuru we Bwana David Himbara wahoze ari umujyanama wa Perezida Kagame mu by'ubukungu. Umwaka w'ibihumbi 2020 mu rwego rw'ubutabera kandi nanone twibukiranye ko usize Bwana Robert Nyamvumba. Uyu ni umuvandimwe wa General Patrick Nyamvumba wahoze ari umugaba mukuru w'ingabo, yahanishijwe gufungwa imyaka 6 muri gereza no kwishyura ihazabu ya miliyari 21 na miliyoni 600 z'amafaranga y'amanyarwanda. Bwana Robert Nyamvumba aregwa ibyaha byo kwaka indonke cyangwa ruswa. Uyu yari umuyobozi ushinzwe iby'ingufu muri Minisiteri y'Ibikorwa Remezo. Tukiri ku byaha nk'ibi kandi Bwana Isaac Munyakazi wari minisitiri muri Minisiteri y'Uburezi hashinzwe amashuri abanza n'ayisumbuye, nawe yakatiwe gufunga imyaka 10 muri gereza no gutanga ihazabu ya miliyoni 10. Uyu wahoze ari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Uburezi aregwa ko yagize uruhare mu itangwa rya ruswa y'ibihumbi 500 by'amafaranga kugira ngo kimwe mu bigo by'amashuri kigaragare mu myanya y'imbere ku rutonde rw'uburyo bitsindisha mu bizamini bya leta, ariko ibyaha ntabyemera. Uyu mwaka unasize Bwana Pierre Damien Habumuremyi wigeze kubaho minisitiri w'intebe mu Rwanda akatiwe imyaka 3 y'igifungo n'ihazabu ya miliyoni 892 z'amafaranga. Araregwa ibyaha by'ubuhemu no gutanga sheke zitazigamiye ku bantu batandukanye. 2020 kandi usize Bwana Alfred Nkubira umunyemari ukomeye w'umunyarwanda afashwa arafungwa. Araregwa ibyaha byo gukora no gukoresha impapuro mpimbano. Ubushinjacyaha bumurega ko ubwo yari afite isoko rya leta ryo kugemura amafumbire ku bahinzi yahimbaga intonde n'imikono y'abahinzi yarangiza akishyuza leta. Araregwa akayabo ka miliyari zisaga 2 z'amafaranga leta ivuga ko yayihombeje, ariko we akabihakana yivuye inyuma ko bitari bushoboke ko acura izo mpapuro. Indi nkuru yumvikanye cyane mu rwego rw'ubutabera niyo ifatwa n'ifungwa rya Bwana Jean Pierre Mironko, umuhungu w'umunyenganda w'umunyarwanda Bwana Francisco Xavier Mironko. Mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka nibwo Jean Pierre Mironko yafunzwe aregwa kwiba umuriro w'amashanyarazi y'ikigo gishinzwe ingufu REG. Ni inkuru yumvikanye kuri bamwe nk'amayobera bibaza ukuntu kwa Mironko biba umuriro w'amashanyarazi. Ku munyenganda Mironko ni inkuru yamubabaje maze agasanga byari bigamije kumwangiriza izina yaruhiye imyaka myinshi. Uku niko yabwiye Ijwi ry'Amerika. Dufite igihugu kigendera ku mategeko, gifite ubuyobozi, numva nzabusanga habusaba kurenganurwa aho kugira ngo bagume banyicira izina nakoreye ndi umwana. Twirwa dugutanga amafaranga muri za publicité tuvuga ngo dukora byiza, ni abandi bagira uruhande ngo bagasenya, kandi bikorwa n'abacuruzi nkatwe. Mbese ugize neza kumbaza ibi ngibi, nubwo ndi kubivuga naragerageje kugenda mbyibagiza kuko ndi kuvuga wumvise ko hajemo n'ibi by'akarere byumvikanye ko arakamaze imizi. Ni ukuvuga ko ugumye no kumvugisha nazana n'ibindi mwibuka n'ibindi. Ubundi sinkunze kuvugana n'abanyamakuru, ariko nabonye igihe aho kigeze ngomba gutinyuka nkatobora kumva akanyamakuru kavutse ngo niwe kanditse ngo kugira ngo gakunde kabona bagasoma. Ukumva umuntu w'umuturage aragutelefone ngo ahinde ikinyamakuru ngo Mironko ukagira ngo uri mubyara we, umeze nahindutse nk'umubyara wabo. Nagira ngo nabonereho nabibabwire yuko ibyo bibwira barimo baranyimagina ntabwo banzi. Abo bantu niba ushobora kubibagezaho uzabibabwira. Abo bantu bose bakwandika utwo ngutwo ntabwo bazi Mironko icyari cyo. Mironko nabaye umunyenganda wa mbere w'umunyarwanda, nkorera u Rwanda n'ubu ndacyarukorera n'ubwo nshaje bwose. Aho biha kuvuga ngo baracafisha izina rya Mironko ntabyo bashobora, nta n'ibyo bazashobora, barabeshya. Isi yose iranzi nakoreye mu bihugu duturanye byose, ni Burayi nkorerayo. Kuvuga rero ngo urajya gucafuza izina rya Mironko
ngo ryice ntabwo wabishobora. 2020 rero isize inkuru nziza kuri Mironko no ku muryango muri rusange, kuko bwana Jean Pierre Mironko yaje gufungurwa. Tugarutse kuri politiki y'imbere mu gihugu, 2020 isize abategetsi bamwe ku gatebe, abandi bahindurirwa imirimo. Nk'abakuwe mu myanya twavuga General Emmanuel Gasana wari guverineri w'intara y'Amajyepfo, Dr Diane Gashumba wari minisitiri w'ubuzima wasimbujwe Dr Daniel Ngamije n'abandi. Tugana ku musozo w'ikiganiro dusangira ijambo nari nabateguriye mu rwego rw'ubutabera, urubanza rw'umunyamakuru bwana Focus Ndayizera na bagenzi be 13 2020 isize rutarangiye. Bararegwa ibyaha by'iterabwoba ko byahozwaga n'umunyamakuru bwana Cassien Ntamuhanga watorotse ubutabera, ariko bo barabihakana. Umucamanza zarupfundikira mu mwaka utaha 2021, gusa kugeza ubu basabiwe guhera mu buroko, bo bagasaba kurenganurwa. Ni nacyo kimwe n'urubanza rw'abahoze ari abayobozi mu mutwe wa FDR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Abo nabo ni bwana Inyasi Nkaka bakunze kwita La Forge Fils Bazeye wahoze ari umuvugizi w'uwo mutwe, na Colonel Jean Pierre Seka nabo bakunze kwita Bega Kamara wari ushinzwe ubutasi muri FDR, bazakomeza umwaka utaha ku byaha by'iterabwoba mu nyungu za politiki. Inshuti bakunze twabanye muri ibi biganiro byacu, nongeye kubashimira cyane mbikuye ku mutima, mbasaba kuko twabanye mu mwaka w'2020 twakomeza uwo mubano. Ndagira nti muzahahe muzaronke kandi muzahirwe muri byinshi byiza. Mwari na wagira ubusa naho utaha.